Pozdrav ljudi i dobrodošli u moj novi video. U današnjem videoklipu popravljamo led sijalicu. Pre neki dan sam dobio kesu sa led sijalicama, ispitao sam ih sve i ova mi ima jako zanimljiv kvar. E sad, šta je problem s ovom sijalicom? Kad se zavrne u grlo E27, diode unutra, odnosno led diode jedva da tinjaju, dakle ne sijaju punim potencijalom. Tako da rešio sam da snimim baš ovu sijalicu. A što se tiče ovih sijalica, možda snimim još neku epizodu pa da objavim u nekom narednom periodu. Ali to ću još da vidim. E sad, nisam nešto puno sijalica popravljao, pretpostavljam da tu može da bude napajanje, da ne daje dovoljan napon, ili možda neka dioda je u prekidu. Tako da otvorit ćemo, ispitat ćemo i vidjet ćemo šta možemo da uradimo. Ali pre samog početka videa zamolio bih vas da ostavite ono crveno dugme subscribe ispod klipa kako biste bili u toku sa narednim klipovima koji dolaze na ovom kanalu. Pozovite vaše prijatelje da se pretplate na kanal kako bismo malo ubrzali rast kanala. A mi sada idemo na otvaranje ove sijalice i nadam se da ovo može da se reši. Ovdje zavrćem samu sijalicu u grlo da bih vam demonstrirao kako radi. I sada kada pritisnem prekidač, kao što vidite, sijalica krene da tinja. Uzeo sam odmah unimer kako bi ispitao napon na samoj sijalici i kada sam je upalio bez onog poklopca, kao što vidite, jedna led dioda nije ispravna. A jednosmjerni napon je 143 V, što je u redu. Uzeo sam odmah olovku kako bi obeležio koja je diodica neispravna, mada to se na njima vidi jednostavno pocrne, no za svaki slučaj. Kao što vidite, i diodica pored ove obeležena je također crna. Međutim, ona je svetlila u grlu kada sam je stavio, no kasnije kada sam je ispitao unimerom ispalo je da je i ona za zamenu. S obzirom da nemam duvaljku, morat ću da koristim ovako lemilicu. A što se tiče led diodice, jednostavno uzeo sam ovaj odvijač i morao sam da je odvalim, s obzirom da, kao što sam rekao, duvaljku nemam, a niti imam ovakvu led diodicu, tako da jednostavno odvalim samu led diodicu i kasnije zalemim ta dva kraja. Nije idealno rešenje, ali radit će. Na kraju sam još i skalperom prošao to mjesto gdje trebam da zalemim. Kada se lemilica ugrejala, krećem sa lemljenjem. Tu ima samo dva pina koje treba da se prespoje. Oko prvog lema sam se baš namučio, kao što možete da vidite, a što se tiče diodice pored, dakle i ona je bila crna, ja sam uzeo unimer, ispitao sam je posebno, ispada da je probila i ona, tako da skinuo sam nju i sada ostaje da se još ta dva pina spoje i to bi trebalo da bude to. Ovdje, kao što vidite, drugi lem je ispod dosta bolji i sada ostaje samo da se testira sama sijalica. I sada trenutak istine, dakle zavrćem samu sijalicu u grlo i palim prekidač i kao što možete vidite, sijalica radi. Naravno, te dve diode ne rade, ali to kad se stavi poklopac to se ni ne vidi, a to sam ovdje i pokazao. Tako da eto ljudi, ja se nadam da se vama svidjela ova epizoda. Popravili smo sijalicu, dakle dve diode su bile neispravne. Prvi lem je katastrofa ispao, znam i sam, ne morate da pišete u komentarima. Ali evo 15 do 12 je, moj vrh od lemilice je već pri kraju, tako da zaista nemam živce da prepravljam ovaj lem. Radit će koliko će raditi, makar bolje nego da samo tinjaju. Ja se nadam da se vama svidjela ova epizoda, ako jeste, obavezno ostavite ono crveno dugme subscribe ispod klipa kako biste bili u toku sa narednim klipovima koji dolaze na ovom kanalu. Pozovite vaše prijatelje da se pretplate na kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu. Veliki pozdrav!